ushaka ko akora ahubwo ntakore ibyo washaka gukora icyo avuga cyose akivuga kibwirijwe nawe bisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo amen. Reka dukomere Imana amashyi twakira umuvugabutumwa haleluya bana b'Imana haleluya bana ba Mungu haleluya ntabwo urananirwa ngo duhamagare ukwakira reka mbakoreshe mwembi ngwino ukorere kwerani naye mwe mufite interpret ibintu byose no gufatanya zintu zonse ni gutangizana haleluya amen amen mushimira Imana dushimira God for our first interpreter. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. We are going to talk about the word of God for a short time. Worship team bagize neza. Worship team, they've done good. Nawe wasara ese. Oh. Na pastor numvisa. Muze gucunga neza Imana ibitanduhindurira. We should check properly. My God has blessed us with another voice. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Dushimye Imana kwitariki ya gatatu. We thank God on this 3 days of the day. Mu kwezi kwa gatatu. On the month of the 3rd month. Twari duteranye dusenga mu masengesho ku wa kane. We were praying here on Thursday. Twari turangije gusenga. When we finished praying, twakiriye pastor ngo asabire umugisha abantu bateranye. When we welcomed our pastor to ask for blessings for the people who have prayed, amaze gusenga, when she finished praying, Mwuka Wera arambwira ngo nubwo dusenze tukaba dusubitse, even if we've prayed and we've ended, ngo ariko ngo musenge isengesho musengera ukwezi kwa kane. But you should pray and pray for the 4th month. Aho hari mu mpera z'ukwa gatatu. It was the ending of the month. Pastor urabyibuka? Do you remember that? Narimo Patrick urabyibuka? Do you remember that? Nabwiye Mama Patrick ngo asengere ukwezi kwa kane. I told Mama Patrick to pray for the 4th month. Mwuka Wera yarambwiye ngo ukwezi kwa kane Satani. The Holy Spirit said the 3rd month there will be people who will be killed and they will be dying. Ibyo twarabikoze turasa. And we did that, we prayed for that. Shobora kubona ufite ubuzima. You can see today you are breathing. Ukagira ngo ni ibisanzwe. And you think it is normal. Ariko hari Imana yatanze ingabo nyinshi ku bwawe. But God was given the angels for your life. We should thank God. God has given the consequences who has laid upon our lives. Ukwezi kwa kane. This 4th month, mu buryo bw'umwuka. in the name of the Spirit, ukwezi Satani yica mu bugingo bw'abantu benshi. it is the month the devil kills the people. But in Elohim, God was with us. God heard our prayers. The month we ended it, the devil was there, but God was on our side. We thank God. We thank God. We should clap our hands. God gave a lot of angels upon our lives. Kandi rimwe na rimwe si ngombwa ngo ubabone ku ruhande. Sometimes that it's not easy that you see them aside you. Ariko n'uyu mwanya wicaye. But even now as you are seated, ingabo zo mu ijuru there are angels on your side. Bibiliya iravuga ngo mbese abamarayika si imyuka ikorera. The angels are a spirit. Buri muntu wese agira ingabo z'ijuru zimurinda. Each and everyone has the angels who protect them. Usinziriye ijuru whenever we are sleeping and heaven it is our problem. As we are moving, hari ingabo zishinzwe kukurinda. there are angels for all. There are people God protected us. Even among the people we are seated with. In the month when we are praying, there are the
the Spirit habura says, iminsi 7 ntibari buyimara maybe 7 days ariko of ibyo Uwiteka yarabikoze but God did that. noneho kuki Imana ikurinda But why does God protect you? wowe uri muntu ki Imana What kind of a person are you? uri God? muntu ungana gute Imana itanga ingabo How big are you that God gives icyo angels and kintu ntubasha that? kugitahura When you finish knowing that, bizagutera gukorera Imana it will make you work for our God. icyo kintu ntubasha kucyitaho When you finish understanding, umurimo w'Imana it's the work of God you are going to work with. haleluya Amen. haleluya Amen. intego y'uyu mwaka The heading of this year, vuga kuba intwari mu murimo wa data being strong in the work of our Father, ariko twuzuzwa umwuka we but filled with the Holy Spirit. ndashaka gukomoza ku mwuka ukwezi We want to talk about the Spirit or the tuzaba air. tuvuga ku bintu bigendanye n'umwuka We are going to talk about the Spirit or the abanyamwuka air. bateranye dutere haleluya Those who are in the Spirit, please say hallelujah. twongere dupangire Uwiteka haleluya We should arise and say hallelujah. Amen. abagiye kugendana n'umwuka Those who haleluya are going to move in the Spirit, hallelujah. reka intego y'uku kwezi The heading of this month, tuzavuga ku gusigwa to be anointed with the Spirit kubw'umurimo w'Imana because of the work of God. gusigwa n'umwuka To be anointed with the Spirit or with the air. gusigwa n'umwuka To be anointed with the Spirit kubw'umurimo w'Imana with the work of God. byumvikanye Is it clear? birumvikana gusigwa n'umwuka To be anointed with the Spirit kubw'umurimo w'Imana because of the work of God. iri jambo gusigwa This way to be anointed, mu cyongereza mo barabivuga ni anointed gusigwa kusigwa. abadamu murabizi nimwe mwisiga menshi You know how mothers apply. hari oil. umudamu waje utisize Is there any mama who hasn't urimo applied? Anyone who hari hasn't umuntu waje applied? utisize amavuta Maybe if you've come and are supplying any lotion, maze nanjye nayitotobetse you've applied and nkanswe abadamu even mothers. iyo tuvuze ijambo gusigwa When we say the word applying, iri jambo rigaragara kenshi mu isezerano rya kera it is most seen in the Old Testament. Imana iyo yashakaga gukoresha umuntu When God wanted to use a person, habagaho igikorwa cyitwa kumusukaho amavuta it was a thing of pouring oil. iyo bagusukagaho amavuta When they used to pour oil, ayo mavuta yaprezentantaga imbaraga z'Imana that oil used to present God. umuntu warobanuwe cyangwa se washyizwe ku A ruhande person who was put aside or the person who was yahashyirirwaga chosen, gukora umurimo runaka they were chosen to do the work, such kind of work. wa murimo ushyiriwe ku ruhande That work you've been put aside on, kugira ngo uwushobore so that you manage it. Imana yategekaga ko bafata amavuta God used to command so that they pour oil on you. bivuga ngo uwo muntu atoranijwe mu bandi Which says that person has been chosen among others. ariko muri rusange ntacyo abarusha But in short, there's nothing which is ni beyond. umuntu nk'abandi It's just a person like ariko others. Imana But God, kubw'umurimo imutoranirije because of the work has been chosen, iramukura mu bandi is going to remove him among the others ashyire ku ruhande and is going to be put aside kubw'umurimo imutoranirije because of the work has been chosen. hanyuma kugira ngo azashobore wa murimo So that he must manage that work, igategeka ko bafata amavuta bakayamusuka and they used to command to anoint that ayo person. mavuta niyo yabaga ari ikimenyetso cy'imbaraga That z'Imana oil, it was the sign of bivuga ngo the wa Holy muntu nubwo yashyizwe Ghost ku ruhande fire. Which means when it's put aside, nihataboneka izindi mbaraga if there's no any other power, ntabwo azashobora wa murimo he will not or she will not manage that bisaba way. imbaraga z'Imana It needs the power of God kugira ngo ukore umurimo so w'Imana that you work the bisaba work of imbaraga God. z'Imana It needs the work of kugira ngo God ukore umurimo wahamagaye so that you should do the work which you are called abanyamuhamagaro for. tugire gutya Those who are called, please raise your hands. hari n'abantu bazi ko batazi ko ari abanyamuhamagaro They are the people who know that they were not even called.
ni inyigisho ndende It is a long teaching. twakiga ni gute umuntu amenya umuhamagaro. How can a person know their calling? Ni inyigisho ndende It is a long preaching, ariko siyo nagambiriye uyu but it's not the one I have for ahari today. ngiye ko twese twahamagara. I believe we were all called. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Abaririmbyi bahamagawe tugire gutya. The choirs which were chosen or they were called, they should raise their hands. Hallelujah. Amen. Uwo murimo rero uhamagarirwa gukora, That work you are called to do, hari izindi mbaraga z'Imana. there is another power of the Lord. Munyemerere twemerere watuyoboreye, Then we are going to accept for the person who is the conductor of today. tumwifashisha dusomere ijambo ry'Imana. He must please help us and he must lead the word of God for us. Tuzagenderaho mwuku kwezi. The word we are going to be moving on this month. Turareba ijambo ry'Imana ririmo ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. We are going to see the word of God in Luke. Ibice 4 umurongo wa 10. Luke 4:8. Luke 18. Luke 4, chapter 18. Luka chapter 4. Luke chapter 4 verse 18. Hanyuma And then undi aturebere mu Befeso the other one should lead in Ephesians igice cya mbere 1, Ephesians 1 umurongo wa 19. verse 19. Hallelujah. Amen. Aho dusomera abakurikira harareba mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 19. First Ephesians 1 verse 19. Tumwemerere dusome ijambo ry'Imana. We are going to accept, then we should lead the word of God. Amen. Luka Amen. ibice 4 Luke 4. Ariko turi hamwe, Are we together? mwumvise tugiye gusoma, Did you listen where we are going to read? tugiye kugendana. We are going to move together. Soma Luka ibice 4 Luke umurongo wa 4. 18 Verse 18. ngo umwuka w'Uwiteka ari muri njye, The Spirit of the Lord is with me. nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene. He has anointed me to the Nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. He has anointed me to tell the good news to the poor. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa. He has sent me to announce forgiveness to the poor prisoners of sinners N'impumyi ko zihumuka. and restoring of sight to blind, No kubohora ibisenzegere. and to forgive those who have been stranded by sin. ukurikiraho udufasha nawe nadusomere. Even the one going to turebe help us. Abefeso igice cya mbere Ephesians. umurongo wa 19 umutwe avuga ngo imigisha y'Imana ibonerwa muri Yesu Kristo. The blessings of God is in Christ. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Mumenye n'ubwinshi bw'iki? Imbaraga zayo. Ni bande babwirwa? Who are taught? Kiriya gihe ni itorero rya Efeso. That time was the Ariko uyu Ephesians. munsi ni But today it is ngo I. mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo. You should know a lot and the power of God. Please Butagira continue. akagero izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Amen. Amen. Uhasomye wiruka, You were moving fast. genda neza ahari Just lead slow. Where there is a full stop, please stop. Dusome. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo You should know the power and the power of butagira God. akagero. butagira iki? Akagero. Whereby the power of God has Izo no iha limit. twebwe abizeye Izo mbaraga nizo iha bande. Those power is the one which is Wabivuze given ko to ntacyo us. bitwaye. You can even say it, please. Izo mbaraga zitagira akagero Imana niziha bande. Those power which does not have a limit, that's the power we are given us. Yego, abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. bukomeye ziri. Amen. Amen. Uwiteka aguhe umugisha.
May God bless usomye you. umurongo ukurikira If you uravuga ngo izo mbaraga nizo yakoreye muri Kristo Yesu ubwo yamuzura. but those are the power which he used when he was raising Christ. Uwiteka aduhe umugisha. May God bless us. Iri ni ryo jambo tugiye kumara iminsi tuvuga. These are the words we are going to be talking Intego about. y'umwaka The heading of this year, yitwa kuba intwari mu murimo wa Data. to be strong in the work of our Father. Ako ni agace ka mbere. That's the first topic. Ariko kugira ngo ube intwari For you to be strong, hari imbaraga ukeneye. there's power you need. Hari imbaraga ukeneye. There's power you need. Bisubiremo hari imbaraga ukeneye. Repeat it, there's power you need. Mu bundi buryo kuba intwari To be strong ni ugukora. is to work. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mu murimo wa Data. In our Father. Hallelujah. Amen. Mu murimo wa Data. In our Father's work. Hallelujah. Amen. Abari mu murimo wa Data tugire gutya. Those who are in the Spirit, in the work of our Father, they should Abicaye be. hano ariko turi no mu murimo wa Data. Those who are seated here, but they were even in our works, our Father's work. we should raise our Hallelujah. hands. Amen. Uwo murimo wa Data rero That work of our God, kugira ngo uwushobore for you to manage it, hongeweho ijambo ngo twuzuzwa. there was the earth which was added to be filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ubundi mu buryo busanzwe In the way, in the normal ways, gusigwa twabivuze ariko buri kintu cyose each and everything, muzi kandi mubona you know and you see. ndetse n'ibyo mwumva mutarabona Even what you hear but you haven't yet seen. kugira ngo ikintu kibeho For that thing to be there, tukibone mu isi ibigaragara we should see it in this world. kibanza kubaho mu isi y'ibitagaragara. It first begins in the world which is not seen in Abemeranywa heaven nanjye njye or in the turebe spirit. Those niko who bimeze. accept, is that the way it is? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. iyi mikorofone mfite This microphone I'm using, twese turayibona you see it, we are all seeing ariko it. umuntu wayikoze But the person who made it, kugira ngo ayikore for that person to make it, yabanje kugira ishusho muri we. that person first had an image. Aravuga ngo ngiye gukora ikintu kizajya He kirangurura amajwi. said, I'm going to make something which will be moving or adding the voice more. kugira ngo agikora kiboneke So that he must make it and it must be yabanze seen. kugira ishusho yacyo. That person first thought about that thing. Mfatira iyo marete. Please get the bag. Hallelujah. Amen. Ubundi buri mubyeyi yari akwiriye kugira akamarete. Each and every mother, you need to have a Akamarete handbag. uzi ukuntu basigaye batutwara. Nanjye nzi kugatwara ntabwo bakibishyira hano twamuze gutya. They are no longer carrying like Ibi that. ni iby'abaturage These ones is for the old cyangwa abantu people bakiri batoya. or people who are still small. Ariko ubu ngubu These days, bagatwara gutya they carry it like that. n'isaha. Even the bag, Waba ufite n'impeta ya zahabu you will even have the kandi ring, the ntabwo diamond ring. ushyiraho ukuboko gutya. You don't put like Oya, that. ni No, gutya. you put like that. Inkweto nk'iyo wambaye ntabwo bigendana. Even the shoe like mine, it Urabanza doesn't ukagira move. gutya. You wear like a high-heeled shoe, Ubundi nyine then you'll be moving majestically. umuntu rero wakoze iyi marete The person who made this handbag, kugira ngo ayikore imere gutya so that they must create this byabanje handbag to be like this. kumuzaho mu mutwe. It first came in the mind. Arabitekereza muri He we. thought about the hand. Arangije akora ikintu kivuye Then mu when he ishusho finished and yatekereje. then he made what it came with through his thinking. Hallelujah. Amen. Icyo nshaka kuvuga What I want to say, ndagira ngo dutekereze mu buryo bw'umwuka kuruta mu mutwe. we want you to think in the spirit than you thinking in the body. Ibike n'ubundi ni iyawe. Keep it, it is your handbag. Arundi sinamwemerera. If it is the other one, that person cannot be allowed. No. Ariko hano turi abanyamwuka. Here we are in the spirit. Nta muntu urasiga inkweto hano ugasanga bazi. No one has let the shoes here and they found the shoes were gone. Amen.
mu buryo bw'umwuka In the name of the Spirit, barokore mwicaye aha uyu munsi the Christians or members are biradusaba kugira andi maso it's ask you to have the barebe other ikintu eyes. ntukibone uko ukireba gusa. When you see something, you should not see just the way you see it. Like that. Umunyamwuka In the Spirit, ntabwo ari ukuvuga mu ndimi, it's not saying the si uguhanura, it's not prophesying. cyakoze ibyo ni ibimenyetso by'umwuka. Those are the signs of the Spirit. Ariko kuba umunyamwuka But to be a person ni of the ukumenya Spirit amahame y'umwuka is to know the secret of the Spirit. warangiza ukayagendera. Then you move in the Spirit. Urugero, Example, umuntu uzi kubaza a person who know how to, n'umuntu utazi kubaza, and the person who doesn't know how to iyo babonye become a brigadier. igiti gihagaze mu murima, When they see a tree standing in the farm umuntu or the utari garden, umuntu w'umubaji a person who doesn't know how to build or doesn't know how to ni be carpentry. a carpenter, Aba babazi. those people who are carpenters. Umuntu uzi kubaza A person who is a n'umuntu carpenter utabizi, and a person who is not a carpenter, iyo bari kugenda when they are moving bakabona ibiti, and they see trees, umuntu utazi kubaza a person who is not a iyo carpenter, abonye igiti nta kintu abyitaho. they don't concentrate on Ariko that umuntu tree. uzi kubaza But the person who is a iyo carpenter, abonye igiti atangira kubona ameza. when they see the tree, they Umuntu see uzi a tree. kubaza A person who knows how to iyo abonye igiti when they see a tree, atangira kubona intebe. he sees chairs. Mu by'ukuri muri we In the person's ntabwo mind, areba igiti gusa, he doesn't see a ahubwo tree. arareba igiti akazamo icyo agomba gukora. He sees the trees and he thinks of what Ariko he umuntu can do. utari umubaji, But a person who is not a yewe carpenter, igiti agitangira ubuntu. a person gives a tree for free. N'umuntu w'umwuka rero The person in a spirit, biradukwiriye koko tutareba ibintu bigaragara. we are not just supposed to see things which are N'ubundi Bibiliya seen. iravuga ngo twebwe ntitureba ku biboneka, We don't see things which are just seen. kuko ibiboneka ni iby'akanya gato, The things which are seen are just for the ahubwo short time. tureba ku bitagaragara, We see things which are not kuko seen. ibitagaragara nibyo by'igihe kirekire. Because what is not seen is for a long Umuntu najya time. kugusuzugura When a person ignores you, azareba uko ureshya. he is going to see my Umukobwa heart. najya kukubenga When a man or a wife is going to look at you, confuse you, is going to look at your hands avuge ngo njyewe n'igihagararo cyane, according to the way I am. akubwire ngo nabo tureshya Even those who are my age mates, uzababaze maze gutera indobo. Twe ku ishuri twabyitaga uwo bateye indobo yabaga agira amahirwe. the person who was given kapena is a bucket. Ubundi twabyitaga sterine, ikigega. Ni ukuvuga ngo hari umuntu wakanga mu ibanga, There's a person who can refuse you hariho the secret. n'ukwanga akabivuga ahantu hose, There's even a person who refuses you and says isosi it everywhere. akayimenamo ubushishi pe. He puts everything out. Kandi iyo urambagije ahantu hambere When you propose somewhere for the first time and they refuse you, nushaka uwo mudugudu wihorere, if you want to move wibuke here, ujya ahandi, you should kuko uwo go mukobwa somewhere wakwanze else. That girl who has refused you, azabibwira abo mu uwo mudugudu he wose. will tell you to each and Nushaka every rero girl ugomba there. amenye ibanga. That is the secret. Ndashaka kuvuga ko abanyamwuka In the spirit, dukeneye kureba iby'umwuka kuruta iby'umwuka. we need to see things of the spirit that Hallelujah. beyond than the bodies. Hallelujah. Amen. Yesu abafashe kubyumva. May God help you to understand. Ndashaka kuvuga ku bigendanye n'umwuka. We want to talk about things of the spirit. Nari ndimo mvuga ngo I was saying, ikintu cyose muzi kibaho anything you know which lives, gifite inkomoko ahatagaragara. it has been somewhere whereby it's not seen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. N'ikimenyimenyi nawe wicaye aho, Even an example, even you who is seated vuga ngo here, njyewe, say me myself. vuga ngo njyewe. Say I myself. Mbere y'uko mumbona Before you saw me, mbanza kubaho mutarambona. I lived before you saw me. Byemera. Those who accept, Hallelujah. amen. Impamvu The reason Imana iri mu muntu, when God created the Itangiriro man 1:26 in Genesis Imana 1, iravuga ngo tureme umuntu God said you should create a ase human being. natwe, They must be like agira us. ishusho yacu. They must have our image. Umuntu wabonye Imana ninde? Who has seen God? Imana ntiboneshwa aya maso y'umubiri God is yacu. not seen in this
body of ishusho ours. No. y'Imana ntiboneshwa amaso The y'umubiri. creature of God is not seen with Bibiliya physical ivuga ngo eyes. Imana ni umwuka. God is a spirit, Bivuga ngo ishusho y'Imana bwa mbere which ni umwuka. means the spirit with the image of God is a Niyo spirit. mpamvu ijya kure mu muntu. That is why when he was going to create a Yaremye umuntu person, usa nayo, he umuntu created w'umwuka. a person like a who is a God, who is a spirit. I want you to notice that Wisobanukirwa umenye kuri umwuka. you should know that you are a spirit. Umuntu Imana yaremye ku itangiriro 1:26 The person God created ni umuntu w'umwuka. is a person of the spirit. Umubiri, The body, umuntu w'umubiri, a person in the body, itangiriro 2:7 Genesis 7:7. nibwo Imana irema umubiri. That's when God created the Ariko body. yahereye ku muntu w'umwuka, But he started from the person of the spirit. irangije ifata itaka, When he finished, he got dirty iraribumba, and he began to make the person. ikoramo iyi housing yanjye. And he made my house in this body you are seeing. Uwo ni umuntu w'umubiri. And that is the person of the body. Irangije kugira ngo ihuze wa mwuka When he finished, so that he must make the person na ya shusho imaze gukora mu and itaka. the image and the body. Bibiliya iravuga ngo Imana ihumekera, And God used to breathe in it. yahumekeye he? When that Ni ukuvuga person, ngo irafata wa mwuka yaremye mbere, that air or spirit he has made first, iwuhumekere muri ya shusho yaremye bwa then kabiri. he is going to breathe in the Bibiliya iravuga image, ngo umuntu ahinduka ubugingo and the person buzima. became Haleluya. a person. Ni ukuvuga ngo habanza umwuka, Which means there's a spirit here. hagakurikiraho And follows ubugingo. and the body. Ariko kugira ngo ubugingo buboneke, So that the body should be seen. ibanza kurema umubiri. And he first created None a body. guhura k'umwuka n'umubiri, And to be meeting of the body nicyo and gice the image. cy'ubugingo. That is the spirit. Imana ni ubutatu bwera. God is the three image. Imana data wa twese, Our God in heaven Imana umwana, and our God in heaven Imana umwuka wera. and God the spirit. Umuntu arimo abantu batatu. A person is in there, three people. Urwa mbere rw'Abatesalonike 5:23. It is the first one in Thessalonians. Bibiliya iravuga ngo And the word says, Imana y'amahoro ibeze rwose, the God of the spirit must make us holy. ngo umwuka wanyu, Your air or your spirit. haleluya, Amen. aho ngaho niko havuga. That's what the Bible says. Bibiliya iravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, The God of our peace must make us holy. mwebwe umubiri, umwuka wanyu, You, your air or your spirit, ubugingo bwanyu, your life, ubugingo, yego, hanyuma n'umwuka. and the spirit. Umuntu ni umuntu urimo abantu A bangahe? person is a person with three people. Uyu Jane interpreter mubona, Hear me, you are seeing? simurebe ukuntu areshya, You can see my hand. harimo abantu batatu. There are three people in me. Hari umwuka we, There is my spirit. hari ubugingo, There is also my life. hari n'umubiri. There is also my body. Mu buryo bw'umwuka rero In ukuntu the name of the spirit, the way it is. mw'aba bantu batatu bagize umuntu, In these three people who are in the person, habonekamo igice kimwe. there is only one part which is Igice seen. kiboneka ni forume yayo. The part which is seen, it is my body, Ibindi this one. bice bibiri ntabwo biboneka. And these other two parts are not seen. Ibyo bice bibiri ni umwuka n'ubugingo. It is the spirit and the air and the body. Imana God irimo uburyo butatu. God is in three categories of hands, or the Holy Spirit and the three ones. Imana data wa twese Our God, our Father, iraboneka. is He seen? Imana data wa twese iraboneka. Our God, our Father, is He seen? Ndavuga mu buryo bw'umwuka, iraboneka. Is He seen? Ntabwo Imana data wa twese iboneka. God is not seen. Ni imwe mu buryo butatu. It's in once in the Iyi Mana ni ya yindi data wa twese yaremye ibi byose. God in heaven is the one who created everything. Ntabwo tuyibonesha amaso, We don't see them, ariko twizera ko iriho. but we have faith that He's there. Uburyo bwa kabiri, The second one, Imana ni umwuka, God is a spirit. Holy Spirit. Is the Holy Spirit. Uburyo bwa gatatu, The third one, Imana umwana, God the Son. Imana umwana.
God our Son. Imana umwana God the Son niyiboneka. is the one who is seen. Yesu niwe wabonetse. God is the Christ is the one who was seen. Yesu abantu baramubonye. People saw Christ. Ariko Imana data, But our God in heaven, Imana umwuka, God the Spirit, ibyo bice bibiri ntibiboneka. those two parts were not Ni nayo seen. mpamvu umuntu That's why a person, haboneka umubiri gusa, only the body is seen, ariko umwuka ntuboneka, but the Spirit is not n'ubugingo seen, ntibuboneka. and the life is the internal is not seen. Dupepera Uwiteka. We should do well but Christ. Ndabizi inyigisho irakomeye, I know the ariko preaching, ndagira ngo ugire agatekerezo ku bintu bigendanye. but we want to think a bit about the Spirit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hanyuma rero umuntu w'umwuka, A person of the Spirit. biratangaje ko umubiri uremera kuruta umwuka. It is impossible that a person must be Ubundi umuntu arakwiye the kuba umwuka. A person was supposed to be the Umuntu Spirit. arakwiye kuba umunyamwuka. A person was supposed to be Umuntu the arakwiye Spirit. kugendera mu mwuka. A person needs to move in the Umuntu Spirit. arakwiye gukorera mu A mwuka person was supposed to work in the kuruta uko Spirit akorera mu mubiri. than in the way he works in the body. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kanze mbere ku kuntu bimeze. Let me show you the way. Ndashaka kukwereka umuntu w'imbere wawe ukuntu I akomeye. want to show you the person, the inner person of you, the way he's strong. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu baje kumufata, When they came to get God, kurikira neza. follow me properly. Ndashaka kukwereka umuntu w'umwuka ukuntu. I want to see you the person, how the person of the Yesu baje Spirit. kumufata When they came to catch Christ, mu bakomanda 12 cyangwa ntumwa 12. the disciples, 12 disciples, Harimo uwari ufite imbaraga nyinshi there kandi was akanabyina. one person who was very strong, Uwo ni Petero. and that one was Peter. Yafashe iki? What did he have? Yafashe iki? Agenza gute? Atema ugutwi. And he had to cut the Kandi ear. yaragutemye. And he cutted the ear. Kandi yaragutemye. And- Ntabwo ari filime gusa. It's not just a movie. We yabonye umwami we baje kumufata. They saw that they came to get Aravuga God. ngo burya umwuga wanjye si uwo kuroba gusa. And my work is not just fishing, No muri karate, even in kicking, no mu ngufu, even in the power, no mu gucanga ibyuma. in anything of doing. Naho ndakomeye. I am strong. Abafashe inkota, And he umutwe got the ukura. knife and the hand to cut them. Itegeko And have refused the command kohereza legiyoni 12 and to be sent ahantu Legion. humve neza. And listen clearly. Bivuga ngo iyo aba ari urw'umubiri If it was of the body, bampamagaye data I would have called my akohereza father abasirikare and would have sent soldiers akohereza ingabo zo mu and ijuru would have sent the ngo angels of legiyoni heaven 12 and in the Aryan 12 zikaza tukarwana. and they would have come and Ariko fight. uru rugamba si urw'umubiri But ahubwo this battle is not of the body but it is Yesu of the amaze spirit. When Christ finished, bambutse inyanja bageze hakurya when they crossed the ngo bageze river, mu gihugu cy'igadari when they reached in Galilee, hari umuntu wari urwaye abadayimoni. there was a person sick of the Bibiliya iravuga ngo demons. umuntu bamuboheshaga iminyururu They had to akayica. tie that person with the chain, but he used to destroy the chains. bageze igihe kumuboha birabananira. When they did what they had to fail down the Imbaraga zabo person. z'umubiri zananiwe kumuboha, The power of the body needed failed to tie that person. baramureka aragenda. They left him to. They left Bibiliya him iravuga to ngo go. yararaga mu marimbi, He used to sleep in the ngo where they abadayimoni buried people. bamukubitaga hasi, The umubiri demons warabaye ibisebe gusa. The body became sores only. Yesu ahageze, When Christ reached wa mudayimoni that demon cyangwa se wa muntu urwaye abadayimoni, or that person with demons, abadayimoni bamurimo bagize gute? the demons in that person they began to Batangiye go. kugira ubwoba. They became Wa muntu scared. baramutigisa, That person they had to shake that Yesu person. aragenda aramwegera, And Christ went near that person arangije aravuga ngo muri bande. and he asked him, "Who are you?" Abadayimoni bari bamurimo baravuze ngo The demons who were in that person said, turi ingabo. "We are the soldiers." Abasomye ahantu murahibuka, Those who abadayimoni bari bamuri muri wa muntu the demons which were in that baravuze person, ngo turi iki? they answered that they are Turi what? ingabo. That we are the soldiers. Ingabo The soldiers, bisobanura itsinda ry'abadayimoni 6,000. the 6
60,000 of demons. Regioni imwe ihwanye n'ibihumbi bigera kuri 6. Legion there. Mu buryo bw'umwuka. In the name of the Spirit. No kuva ku bihumbi 5 kagera ku 10. From 1,000 to 10,000. None uyu muntu we yaravuze ngo turi ingabo. But they said they are soldiers. Bivuga ngo yarapakiyemo abadayimoni ibihumbi bigera kuri 5. Which means he packed 1,000 to 60,000 of demons. Urusengero twicayemo. The church we are seated in. Uwatwegeranya neza. The one who can put us together properly. Ntabwo twarenga 400 hari. We cannot be beyond of 1,000. No, reba urusengero ruteraniyemo abantu ibihumbi 5. And the church whereby there are 5,000 people. Ntabwo insengero zo muri Zambia nzizi cyane. I don't know the churches in here. Ariko mu nsengero zo muri Zambia zakira abantu ibihumbi 5. Those which receive 5,000 are there. Ni mumbwire niba muri izo nsengero hano ziri. If they are there. Muri mujyi wa Zambia hari insengero zakira abantu ibihumbi 5. Is there churches which are not? Zirahari. 6,000 churches. Zirahari. Ni mumbwire. Ni y'abantu ibihumbi bingahe? 5,000. Ni ibizo nsengero zihari zicaza abantu ibihumbi 5. Ni nkeya. Gusa zivaho. Hallelujah. Amen. Noneho rero reba umuntu. Look at the person. Kurikira wumva. Follow me. Reba umuntu umwe. Look at one person. Yarapakiyemo abantu ingabo ibihumbi. Legion cyangwa se ingabo. Legion or soldiers. Ibihumbi bingahe? 60,000. Bingahe? 6. Amen. 60,000. Amen. We are going to be moving with time. Ntabwo ari kari wowe. Ntabwo ari wowe wongeye gutangaho urugero. Reba umuntu ureshya gutya. Look at the person who abanyamasengesho munkurikire neza. The people follow me. Abantu twarushye. See how people we are tired. Reba umuntu ureshya gutya. A person who is like me. Kuzuramo abadayimoni ibihumbi bingahe. To have 1,000. Murumva wa muntu ukuntu angana. You understand how that person is. Murumva wa muntu uri imbere muri twe ukuntu angana. You listen how the person who is giving us the way. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Urumva umuntu uri muri wowe ukuntu angana. You understand how a person is. Gucumbikira abantu ingabo. He is able to have 60,000 more. But if you can look at in the person of the Spirit, is the big person who's bigger than the body. I want to tell me that for the Spirit, your spirit should work. Let me open. Let me tell you the truth. When a person fails, the spirit dies completely. If a person, the spirit of the Christ, it dies for the truth. But when the person, the spirit inside is well, there where there is 1,000, the power of God goes there. Please clap for God. Hallelujah. Amen. I, the Spirit, don't look at me and ignore me. The person you are seated with, if he has the power of the Holy Spirit, don't look at that person and ignore that person. That one has the power of God, which can does make all of this other, which managers can manage to test people. That power of the Holy Spirit is the one I want in this service. Touch your neighbor. At the power of the Holy Spirit, it must work in you. It must sit in you. You have a faith. Tell your neighbor. If there's something in there that's affecting, tell your neighbor. In you, the power of God. They must sit in you. They must do stronger things. Hallelujah. Amen. Amen. They used to shake that person. They used to
w'imana Why is it just children of God? abadayimoni baduturamo Why should demons live in us? bakatuzengurukana hirya no hino They should move with us each and every dukeneye ko person. umwuka wera duturamo We need the Spirit, the Holy Spirit to be akadukoresha in us. iby'imbaraga They must live in us and akadukoresha use us. umurimo w'imana. They must help us to do the work of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. ngana ku musozo As I am winding up, yesu iri jambo twasomye the word you've read, muri Luka ibice bine umurongo wa 18 Luke 4 verse 18. ni yesu wabivuze, It's God who said it. ni yesu wagize gute, ni yesu wagize gute, kandi yesu yari imana. And Jesus Christ was God. Ni imana yavuye mu buryo bw'umwuka yambara umubiri. It's God who moved in the spirit and wear the body. Umva ikintu gikomeye yavuze. Listen to what he said. Aha twasomye Luka 4:18. Luke 4 verse 18. Yesu yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari hehe? The spirit of the Lord is with me. Umwuka w'Uwiteka ari hehe? Where is the spirit of God? Nibyo se? Akurimo. Do you have the spirit of God? Nibyo. Is it true? Yesu yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari muri Lord, icyo the gihe spirit yari. of God he must None be. rero bivane kuri Yesu nawe bive. Remove it from Christ. Jewe Eriko umwuka w'Uwiteka ari hehe? And the spirit is Yesu in me. yari yambaye umubiri. Christ wears the body. Yari umuntu ijana ku ijana. He was a person 100%. Ahantu humve neza. Listen here. Yesu mwisi Jesus Christ in the yari world, umuntu ijana ku he ijana. became a person Niyo mpamvu 100%. murabizi yarashonje. He became Niyo hungry. mpamvu yarananiwe. He became tired. Yicaye hasi. He sat down. baramukubise. They whipped him. Yari umuntu nkuko nawe. He was a person 100%. Ariko se nibyo. Is it true? Murabyemera? Do you accept? Yesu yari umuntu nkanjye. God, Jesus Christ was a person just like us. Noneho rero umva icyo Bibiliya yavuze. Listen to what the Bible said. Kuko yari umuntu. Because he was a person, Kugira ngo abashe gukora. so that he managed to work. Umva icyabaye. Listen to what happened. Ngo umwuka w'Uwiteka ari hehe? The Spirit of God is in who? In me. Nicyo cyatumye That is why ansigira he has ijambo anointed. gusigwa He anointed me kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa. so that I must teach all the good Bivuga ngo news. kugira ngo Yesu akore umurimo w'ivugabutumwa. So that God must do the working of preaching. Yabanje gusaba umwuka wera yarabanje aza muri we. The Holy Spirit first came in him. Noneho rero cya cyigisho cyanjye muragitanga. That's teaching, I'm sure you Kuba understand. intwari mu murimo wa data ariko twuzuzwa. To be strong, the work of Bivuga our ngo Father. niba na Yesu Imana yaraje akaba umuntu. If God came and became a person, there's nothing he would have done if there was no the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Bivuga ngo wowe wicaye hano You who is seated nta here, kintu wakora there's nothing you can do utuzuza imbaraga z'umwuka wera. if you're not filled with the Holy Itorero Spirit. ntiryabaho The church cannot be there ridafite imbaraga z'umwuka wera. whereby it does not have the Uwo Holy murimo Spirit. w'uburirimbyi The work of the wowe choirs, wahamagariwe gukora you who are called to be ntabwo singing, wawishoboza hatari you imbaraga. can never manage it if there's no Bivuga power. ngo ikintu cyose Each kugira and ngo everything so that you manage it. bisaba It needs the Holy Spirit. Amen. Uwiteka. Please clap for Lord, for the Lord. Umwuka w'Uwiteka ari muri njye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa The bwiza. Spirit of God is in me so that I should preach Ngo the good yantumye news. kumenyesha imboko zigize gute zibaho. He told me Haleluya. to preach and to Hari imbohe teach. ziboshwe. There are people who are tired. Iyo tuvuze imbohe tubyumva mu buryo butandukanye. When we listen different, Ariko imbohe yavugaga but the prisoners is ntabwo right. ari iziri hariya mu nzu muri kasho. It's not the ones who are Ni outside. imbohe z'ibyaha. It's the sinners. Haleluya. Amen. Abanyabyaha mwegeranye bangana gute? How are the neighbors you are Abanyabyaha living muvuka mu muryango umwe bangana gute? with? The sinners in the families, how Imbohe are zirahari there? ziracyari nyinshi. There are a lot that are still Wowe there. wagira amahirwe urahamagara. You who was lucky you were called. Umwuka w'Imana. The Spirit of Umwuka God, wera. the Spirit Uyu of God, mwanya. this time Yongera ature muri wowe. must live in you. Yongera abe muri wowe. They must be in Imbohe you. zibohoke. And the Imbohe prisoners should be z'ibyaha there. zibohoke. And the prisoners should be there. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uzi
uzi imbohe zuzuye Do ahantu you know the namwe muzi. prisoners, the places where you know? kandi reka mbabwire Let me tell you. iyo tuvuze imbohe ni abanyabyaha When we talk about the prisoners, we mean sinners. kugira ngo mu ijuru banyeganyege bisaba ikintu kimwe So that in heaven they should check on one thing is asked. ni ukubwiriza umunyabyaha umwe akiha. And it's to preach the good news and one should be at least repent. Haleluya. Amen. hakenewe umwuka wera kugira ngo ijuru rinyeganyege. We need the Spirit, the Holy Spirit, so that heaven should shake. ngo n'impumyi ko zihumuka Even the blind they should see. no kubohora ibisenzekeje. And to be free, to free the sinners. tugiye gusenga Imana. We are going to pray. ndashaka kubabwira ngo We want to tell you, yesu Jesus Christ, yahaye ubumenyi abigishwa ibikenewe byose arabibaha. He had to give everything needed in the preachers. arangije arababwira ngo ariko ibi mbahaye kugira ngo bikore. These things I've given you so that they must work. ijambo nabapakiyemo kugira ngo rikore. The word I've given you that it should ibyo work. nababwiye kugira ngo ibitangaza bibe. The what I told you, the miracle should be there. ngo mugende mubanze mwikingirane Yerusalemu. You should go and surround Jerusalem. ngo umwuka wera naza When the Holy Spirit comes, nibwo mutegetswe kuva aho ngaho mukajya mu bantu gukora. that's when you are commanded to move to different places so that you should preach. We are going to pray. turasaba imbaraga z'umwuka wera We are going to ask the power of the Holy Ghost. zongere zikore ububyutse muri twe. They should work again once more. mukeneye kubyuka. We need to wake up. mukeneye kubyuka. We need to wake up. si turimo ni y'abantu babiri. The world we are in, it's about two people. ni abantu buzuye umwuka w'Imana. They are the people who are filled with God, n'abuzuye umwuka wa Satani. and the ones filled with the spirit of abo nibo Satan. bantu babiri bayoboye. Those are the two people who are in control. twebwe turi mu kihe gice? Which part are we in? turi mu gice cy'abuzuye umwuka wera w'Imana. We are in the part of the Holy Ghost fire, which is hanyuma filled rero with umwuka Christ. wera w'Imana iyo yamaze kukugera When the Holy Spirit lives in you, aragaragara. He's seen. agaragarira mu bikorwa biri. He's seen in the works you are doing. ntacyo twashobora tutuzuye umwuka we. We cannot do anything if we are not yesu filled with the yavuze ko Spirit. umwuka w'Imana uri muri we. If God said the Spirit of God is umwuka in w'Imana you, ature muri wowe. the Holy Spirit, the Spirit of God must be in you. Amen. haleluya. Amen. haleluya. Amen. turagushimye mwami Yesu. Yego. turi abantu buntu. Yes, Lord. hari umurimo ukomeye uduhamagarira gukora. Amen. hari abantu bakeneye kuva mu byaha ari twebwe ubikoresheje. Amen. hari ibikorwa bigaragaza imbaraga zawe ari twebwe ubikoresheje. Amen. abantu bakeneye impinduka Yes. ari twebwe ubikoresheje. Yes, Lord. abantu bapfiriye mu mwijima bakeneye kuvamo ubikoresheje itorero. Amen. ariko hakenewe imbaraga z'umwuka we. Yes, Lord. Elohim dukeneye imbaraga z'umwuka we. Yes, Lord, we need your Holy Ghost. Elohim dukeneye imbaraga z'umwuka we. Yes, Lord, we need your Holy Ghost. abagabo dukeneye imbaraga z'umwuka we. Yes, Lord. abaririmbyi dukeneye imbaraga z'umwuka we. Yes. abamama dukeneye imbaraga z'umwuka we. Yes. buri murimo wose uduhamagariye gukora mu iyi Zambia no hanze ya dukeneye imbaraga z'umwuka we. Yes, Lord, we need the Holy Spirit. mwuka we. Yes, Lord, we need the Holy Spirit. Yes, Lord. ntabwo twakwishoboza utari muri twe. Yes, Lord. turagukeneye. We need your Holy Spirit. turagukeneye ngo We abadayimoni need your Holy Spirit. turagukeneye ngo abarwayi Yes, Lord, we need you. turagukeneye ngo ibitangaza bibeho. We need your Holy Spirit. turagukeneye ngo tugaragaze We imbaraga need z'Imana. your Holy Spirit. turagukeneye. We need you, Holy turagukeneye. Yes. turagukeneye. Yes. ngwino uture muri twe Yes, Lord. mu izina rya Yesu. Amen. 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 akira imbaraga z'umwuka Receive the Spirit, the Holy Spirit. ubashe gukora umurimo. You should manage to do the work of God. uwiteka abahe umugisha mwakire. May God bless you. May you receive the word of God.